Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Inkuru ishimishije ni yuko ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zabohoje abakobwa bari barafashwe n'ibyihebe by'i Cabo Delgado. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe n'imana umugisha. Ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'iza Mozambique zabohoje abakobwa n'abagore bari bamaze imyaka igera kuri 2 barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wari warigaruriye Cabo Delgado. Amakuru dukesha ijwi rya Amerika avuga ko aba bagore n'abakobwa babohowe muri iki cyumweru nyuma y'imirwano yabereye mu duce dutandukanye tugize iyi ntara. Itsinda rya mbere rigizwe n'abakobwa 9 barimo bashimutiwe muri Mwidube ho muri Kitunda ku wa 7 Mata 2019 ryabohojwe ku wa mbere tariki ya 12 Nzeri 2021 nyuma yo kwamburwa abarwanyi bakoreraga mu majyepfo ya Muchimbowa. Irindi tsinda ry'abagore n'abakobwa barimo n'abatewe inda naryo ryabohowe ku wa 15 Nzeri 2021 ndetse riza kugera mu mujyi wa Muchimbowa nyuma y'iminsi rigenda mu mashyamba. Umwe mu bakozi b'imiryango yita ku burenganzira bwa muntu muri Mozambique, Suleiman Rashidi, yabwijwe rya Amerika ko abenshi muri abo bakobwa bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ati nahuye n'umwe muri aba bakobwa ufite imyaka 9 yambwiye ko yari afite umugabo mukuru mu ishyamba. Abenshi muri aba bakobwa bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'izi nyeshyamba. Mu ntangiriro za 2021 nibwo uyu mutwe w'iterabwoba witira Al-Shabaab wakajije ibikorwa byo gushimuta abana, aho abahungu binjizwaga mu bikorwa byo kurwana naho abakobwa bakagirwa abagore, ari nako babakorera ibikorwa bitandukanye by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Croix Rouge yavugaga ko hagati ya Nzeri na 20 na Mata 2021 hari hamaze gushimutwa abantu barenga 2600. Bamwe muri aba bakobwa bagiye barekurwa kubera igitutu inyeshyamba zashyirwagaho n'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique bakabona batari bubashe kubahungana. Kugeza ubu ibice byinshi bya Cabo Delgado byamaze kubohorwa, gusa ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique ziracyakomeje ibikorwa byo guhiga no kwirukana abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba mu bice bahungiyemo byiganjemo amashyamba. Abaturage bari barahungiye mu bice bitandukanye byiganjemo inkambi ya Kitunda basubijwe mu byabo ndetse bahabwa n'ubufasha bw'ibanze ngo bashe kongera gutangira ubuzima. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, turabakunda, Imana ibahe umugisha.